Gospodine Brodiću, došli ste u Niš, pokazujete na taj način koliko brinete i o jugu Srbiji i pre svega o porodici, što vidimo da je parola koju ćemo pričati više danas. Tako je, promotivni karavan Srpskog pokreta Dveri pod nazivom Oslobođenje 3 dana će boraviti na jugu Srbije. Danas smo ovde u Aleksincu i Nišu, sutra idemo za Leskovac i Prokuplje i u petak smo u Pirotu, Zaječaru i Boru i na taj način zaokružujemo naš karavan ovde u jugoistočnoj Srbiji u ova 3 dana. Već smo više od 7 dana na terenu, već smo bili u preko 10 gradova i opština i cilj nam je da obiđemo svaki okrug, svaki grad i svaku opštinu i da sve upoznamo sa našom idejom, kao što stoji na naslovnoj strani ovog glasnika Porodične Srbije, dakle lista Dveri, zašto bojkot. I građani će imati priliku da kroz ove naše promotivne materijale dobiju potpunu informaciju zašto bojkot, da u Srbiji uopšte nema uslova za normalne i poštene izbore, da ovde više nema normalnih medija, mislim pre svega na beogradske medije i televizije sa nacionalnom frekvencijom, da ovde nema normalne parlamentarne debate u Skupštini i da takve lažne izbore treba bojkotovati. Naravno, u ovom našem glasniku Porodične Srbije ima i drugih interesantnih sadržaja. Mi tu objašnjavamo ko smo zapravo mi iz Srpskog pokreta Dveri, jer o nama na velikim medijima možete čuti samo negativne stvari. Mi želimo na ovaj način direktno u razgovoru sa građanima da se bolje upoznamo i da ljudi iz prve ruke direktno od nas mogu da saznaju ko smo mi. Tu smo naravno da predstavimo našu porodičnu politiku i ono što je veoma važno, predstavimo i vodeće ljude Dveri i ko, dakle, čini visoke funkcionere našeg pokreta, kao što je ovde sa mnom, naravno, i naša uvažena gospođa profesorka Tamara Kerković, potpredsednik Srpskog pokreta Dveri, upravo ovde iz Niša, i on čini nam posebnu čast što je ona u našim redovima. Na kraju ovog interesantnog glasnika nalazi se jedno pismo biračima Srpske napredne stranke koje zapravo odgovara na ključno pitanje šta je Srpska napredna stranka sve obećavala pre nego što je došla na vlast, a šta je zapravo uradila. I ono što želim danas posebno ovde da tako kažem predstavim u Nišu kao jednom od ključnih gradova u Srbiji jeste ovih 55 mera za poboljšanje života u Srbiji koje se nalaze u glasniku Porodične Srbije i koje predstavljaju jedan program Srpskog pokreta Dveri. Šta je naime naša ideja? Ovaj karavan Oslobođenje nema za cilj samo kritiku aktuelne vlasti i ukazivanje zašto bojkot. Naša ideja je istovremeno i da predstavimo šta je alternativa Aleksandru Vučiću i aktuelnoj vlasti, šta je naš program, za šta se mi zalažemo i kako bi mi uredili određene oblasti ako bi naravno bili na vlasti. I vi ovde možete da vidite 55 mera, evo ja ću to i ovako vizualno pokazati, iz 8 različitih oblasti, od pravosuđa preko poljoprivrede, ekonomije, do kulture, zdravih stilova života, obrazovanja i socijalne politike. Sve je dakle zastupljeno i mi na ovaj način predstavljamo program Srpskog pokreta Dveri želeći da se građani upoznaju da mi ne samo da smo jedna od najjačih opozicionih političkih organizacija i žestoki protivnici aktuelne vlasti, već imamo i program za poboljšanje života u Srbiji. On je izložen u ovih 55 mera. Tu je naravno veliki broj različitih i zanimljivih mera. Ja mogu za vas da izdvojim nekoliko. Od ukidanja nepravednog sistema javnih izvršitelja i uvođenja novog pravednijeg sistema naplate dugovanja, preko primjera radi zabrane prodaje prirodnih bogatstava i strateških privrednih resursa u većinskom vlasništvu stranaca. Ovih dana je izuzetno aktuelna tema prodaje Komercijalne banke, poslednje velike banke, domaće državne banke u vlasništvu ove države. Mi smo upravo ovih dana na inicijativu uvažene profesorke Tamare Kerković pokrenuli veliki pokret za spas Komercijalne banke, peticiju za očuvanje Komercijalne banke u našem vlasništvu i pozvali smo sve bivše i sadašnje radnike i štediše i uopšte klijente Komercijalne banke, ali i sve građane Srbije da spasemo ovu banku od prodaje i praktično poklanjanja strancima. I naravno ono što još želim posebno da istaknem jesu određene mere iz ekonomske oblasti, kao što je smanjenje poreza na zarade i druge poreske olakšice za domaće preduzetnike i preusmeravanje gotovo kompletnih subvencija koje trenutno idu stranim investitorima ka domaćoj privredi i poljoprivredi. To je samo, evo, 2 ili 3 mere od 55 mera za poboljšanje života u Srbiji koji predviđamo ovim našim programom. Kolege, neko drugo? Naravno, izvolite ako ima vaših pitanja na bilo koju od ovih tema. Evo, ako može, znači ako možete da nam približite ideju
borbe protiv aktualne politike vlasti vezano za migrantsku politiku. Znači, Dveri su napravile svoju, da kažem, rezoluciju za novu migrantsku politiku, pa ako biste mogli da nam to približite malo. Naravno, na Sretenje ove godine izašla je rezolucija Srpskog pokreta Dveri posvećena novoj migrantskoj politici. Naime, mi smatramo da je politika aktuelne vlasti prema migrantskoj krizi krahirala i da ona hitno mora da se menja. Kao što vidite, imamo sve veći broj problema sa migrantima koji protivzakonito prelaze našu državnu granicu i ulaze na teritoriju Srbije, koji čine sve veći broj krivičnih dela i koji zapravo predstavljaju sve veći bezbednosni rizik za građane Srbije i za državu Srbiju. Mi smatramo da na isti način kako su to pitanje rešile zemlje iz Evropske unije, poput zemalja iz Višegradske grupe, Mađarske, Češke, Slovačke ili Poljske, i mi ovde u Srbiji treba da zaštitimo naše državne granice od nekontrolisanog i protivzakonitog ulaza migranata na našu državnu teritoriju. Ne vidim u tome ništa sporno, ako je to normalno širom Evropske unije i ako oni štite svoje državne granice, zašto nama ne bi bilo dozvoljeno da i mi zaštitimo svoje državne granice? Podsjetit ću vas da Mađarska prima jednog migranta dnevno na svoju teritoriju, a na ostale, kao što znate, puca ako pokušaju da prođu ogradu i da nezakonito uđu na teritoriju Mađarske. Sada je i Hrvatska počela da podiže ograde, u Bosni i Hercegovini ih prebijaju i vraćaju nazad za Srbiju i dolazimo u jednu veoma neobičnu situaciju da migranti koji tako lako uđu u Srbiju ne mogu dalje ka željenim destinacijama u zapadnoj Evropi i ostaju zaglavljeni u Srbiji. Ne mogu napred, ne mogu nazad i očito je jedino rešenje njihovo trajno naseljavanje ovde u Srbiju, prazna srpska sela. Posebno zabrinjava izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ćemo problem bele kuge u Srbiji rešiti naseljavanjem migranata i da će do 2030. godine biti isti broj onih koji dolaze u našu zemlju kao oni koji odlaze iz naše zemlje. Ja želim da vam skrenem pažnju da godišnje iz Srbije 50.000 ljudi ode u inostranstvo. Da li to znači da po ovoj Vučićevoj projekciji će 50.000 migranata svake godine dolaziti u Srbiju i na taj način će on misliti da može da reši problem bele kuge? Sve je to razlog zašto smo mi pokrenuli peticiju protiv migrantske politike vlasti i u tom smislu svi građani u okviru ove naše karavana Oslobođenje mogu za štandovima Dveri da potpišu peticiju, mogu da je potpišu i elektronskim putem kao online peticiju i ono što je veoma važno, dobijamo ogromnu podršku građana za ovu peticiju, pa i podršku birača Srpske napredne stranke koji u potpunosti podržavaju migrantsku politiku Srpskog pokreta Dveri, odnosno ne slažu se sa migrantskom politikom svoje stranke i samog Aleksandra Vučića. I mislim da je od izuzetnog značaja da ova tema dođe u javnost, da se otvori jedna velika javna rasprava za i protiv sadašnje migrantske politike vlasti, a što se tiče Srpskog pokreta Dveri, mi smo svoju novu migrantsku politiku već predstavili i spremni smo uvek da izađemo na direktan televizijski duel sa bilo kim iz vlasti koji ima drugačije, odnosno suprotno mišljenje. Pomenuli ste ove godine ideju o srpskom mini Schengenu kao pandam Vučićevom i Raminom mini Schengenu. Ako možete malo da nam približite ideju? Vidite, postavlja se jedno veoma logično pitanje. Da li je normalno da nam je bliža Albanija i Severna Makedonija nego Republika Srpska i Crna Gora? I zaista ta Vučićeva ideja mini Schengena u kojoj treba da se ujedinimo sa Albanijom i Severnom Makedonijom i da na taj način doprinosimo stvaranju velike Albanije za nas nije prihvatljiva i nije logična. Za nas je nešto drugo mnogo logičnije, a to je ujedinjenje, odnosno saradnja i veći stepen integracija između Srbije, Republike Srpske i Crne Gore i mi smo to nazvali srpski mini Schengen, a u nekoj daljoj perspektivi takvu ideju mini Schengena na Balkanu treba ponuditi i Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji i ići ka formiranju jednog Balkanskog saveta ministara Balkanske unije koja bi naravno bila u interesu svih tih država. Ali što se tiče nas i srpskog naroda, pre svega je naš interes da imamo bolju i veću integraciju između Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, kada se tiče protoka robe, kapitala, ljudi, da oslobodimo dakle sve te granice, da mogu da se prelaze bez ikakvih dokumenta
elemenata da prosto ujedinimo naša tržišta, ujedinimo naše socijalne politike, politike u sferi obrazovanja i kulture i sve drugo što mogu biti potencijalni oblici saradnje između Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Ja duboko verujem da bi svaki građanin ove tri države podržao jednu ovakvu ideju. Ona je veoma logična, prirodna i u interesu svih građana ove tri države i nadam se da je ovo jedna ideja koja će u budućnosti naravno biti sve aktuelnija i sve interesantnija. Ako je preduslov za nju da sa vlasti odu Aleksandar Vučić i Milo Đukanović, da bi se oslobodio jedan prostor za jednu normalnu saradnju između Srbije i Crne Gore, jer u ovom trenutku imamo veliki problem sa skandaloznim zakonom o verskoj slobodama u Crnoj Gori i u tom smislu naravno da su narušeni ti odnosi, ali se nadam da je ovo godina u kojoj bi Aleksandar Vučić i Milo Đukanović mogli da padnu sa vlasti u paketu. Za kraj hteo bih da vas pitam još jedno pitanje, znači s obzirom da je Srpski pokret Dveri pod velikim pritiskom režima, izložen je jakom medijskom linču, kako ocenjujete rad gradske organizacije Dveri u Nišu? Ja imam sve pohvale za rad gradske organizacije Srpskog pokreta Dveri u Nišu. Ona je jedna od naših najaktivnijih gradskih i opštinskih organizacija u čitavoj Srbiji i mislim da se rezultati toga rada već vide kako u samostalnom delovanju Dveri ovde u Nišu, tako i naravno u našoj saradnji i zajedničkom delovanju na nivou Saveza za Srbiju i čitavog štaba bojkota u kome je sada mnogo širi krug organizacija i pokreta. I ono što je veoma važno, što nažalost ne može da se čuje na velikim medijima, jeste da je praktično kompletna prava opozicija danas u bojkotu. To nije samo Savez za Srbiju koji čini 30 različitih organizacija i pokreta, tu su inicijativa Ne davimo Beograd, Socijaldemokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Državotvorni pokret Slobodana Samardžića, Dosta je bilo i niz drugih političkih organizacija. Praktično svi oni koji su prava opozicija, oni su danas za bojkot. Naravno, oni koji su lažna opozicija, koji su na Vučićevom platnom spisku, koje Vučić drži u fioci, ucenjuje, poput Vojislava Šešelja, Čedomira Jovanovića ili Nenada Čanka, oni izlaze na te izbore, ali oni se i ne računaju u opoziciju. Tako da praktično samo vlast i njeni sateliti će izaći na te izbore i ti izbori će naravno biti lažni i morat će da se ubrzo ponove i u tom smislu mi se za to i zalažemo. Da se ovi izbori odlože, da dođe do sporazuma između vlasti i opozicije o fer i poštenim izbornim uslovima, da ti izbori budu održani nakon 9 meseci, a da umeđu vremenu bude, da tako kaže, formirana jedna prelazna tehnička vlada koja bi garantovala sprovođenje toga sporazuma i te slobodne i poštene izbore. I to je jedino, rekao bih, i normalno i konstruktivno rešenje ove političke krize u kojoj se nalazimo i nadam se da idemo u tom pravcu. Prosto ti lažni izbori su neodrživi. Ta skupština i ta vlada koja će nastati posle toga će biti nelegitimne, biti lažne, mi ih nećemo priznati, nećemo priznavati njihove odluke i u tom smislu politička kriza će se samo uvećati. I ovako stanje je jednostavno neodrživo. Kad tad, a i bojkotom i građanskom neposlušnošću i svih drugim vidovima protesta i otpora, mi ćemo doći do slobodnih i poštenih izbora. Hvala vam svima na pažnji što ste danas prisustvovali ovoj konferenciji. Naravno, možete uzeti naše materijale, možete potpisati peticiju protiv